Uwe nong tray kata relu layap no hasan hadin bola syak kenyot nomor bola sakut apeng ki bofar juga engine rel bat ke coach hakapor bapenya ya kirel hak station Barauni Junction ke distrik Begusarai jongka jela Bihar henen ke sisai jan ke kendai trik wing arjab sau ong kilat petai kubor ka bofar ka de tiar ka penduna ya ke jingki habaro arliang jongka engine bat karel ka balashna khnang man penduna ya ke jingta jongka jingsha tenra apeng kirel Uhe jongka East Central Railway ulaong bagi kandon nak banta kum kene ke jing trikam kidai ki balapan khen bat ke bala pelong ya kene ke jingja ke basongsi bat la hukum mador ban tokir une breu bla klatno ude bla tepeteng kumu amar kumar absen stem kota ubasong basa hasama Stipur district ki bahing jong kumar kila keno baulayap namar kadai ke jing bem simkia jong ki nong tray katnat rel katkum ke jing itu jong ki breu ki blayu dala ki jong ki khmat laong bakate ke jingja kala jia kupor pedang kun ya karel Lokno Junction Barauni Express hak platform nomor pesan ukumar ula sabat apdeng ki bofar jong ka engine bat kawai ka coach bat la klat no asan ka video klip jong ka mat jong tei breu bla sakot apdeng ki bofar kala sapriang state ba hakiran san social media ki bahaying hasam jong kila poi sakate ke jaka bat kila ang bakenom ailat ki bor penyai ban pelong ya ke postmortem ya ka met tat hadu banda simkia persya ya ki nong trail ki blale bakla ya kate ke kam lapan bej hadin ba Vivek Bhushan sud divisional railway manager DRM jongka Sonpur division ula poi hak te ke jaka bat penjam ya ki bahaying hasam ki bala bitar tenge ong ki kubor Kasharwati Chandra ka Chief Public Relation Officer CPRO ka East Central Railway kala itu hak PDI bakate ke jingja kala ja Habaroni Station hak Borman Step kada ke jingja ke basosi adu kata-kata bat hak juga por kala long ke basokia kikandon balabu naga benta kum kane ke jing trek kam kidei ki balapan khen ong uni officer la hukum bantoket hak kedan bahak lidu banlap ya kadau tenrai juga ke jingja bat onsale daga batenge persya kinong trail ki balale bakla hadin baladap bantoket laong UCPRO